Rahul Gandhi an Leyland na ator mek hi India rama democracy William na turbul intran na ani em chuti mek lain Rahul Gandhi achu zam chete ei loin akal ngaya kalmia mia alatum thung Rahul Gandhi a MP atanga ban ani dan le Gujarat District Court pakhatin kumni chung lungintang tura achung thu arel dan thilomzia mipuin hriat kanchak le a BJP sarkar le Modi ate hian Rahul Gandhi movement le lo nei tu te mirathei le hnai nungzok te ta na ding tlat thin ani awangin an hukur tamayen ni Rahul Gandhi an India rampuma Bharat Jodo Yatra an hwai hot chho chu Central BJP sarkar azam chho tamayen ni April ni som pathum sanghi som pakwa khan Kolar Karnataka a Rahul Gandhi hian Lok Sabha in thana thu asoya April ni som paruk sanghi som pakwa khan BJP MLA Purnesh Modi chuan Surat Gujarat High Court a Rahul Gandhi thu soiwang hian complain athe lut March ni sari sanghi som ni pani khan Purnesh Modi hian Gujarat High Court nena a complain chu nudo adila High Court hian aphal sak ani February ni sari sangni somni pathum khan Rahul Khan Lok Sabha a athu soya Adani le Prime Minister Modi te inlai chin na le inzomna omthei zo na a au chwa puya February ni som paruk sangni somni pathum khan Rahul a complain tu khan Gujarat High Court a case a file to anu do chu atinung le a February ni somni pasari sangni somni pathum khan Rahul a case hearing hi korda nei chunzom anita a March ni somni pathum sangni somni pathum khan Rahul Gandhi chu civil soichiat na abikin Modi ati te chu OBC te anni awanga kumni tan ina khungturin thiam lo chantir anita ane Rahul Gandhi hian Modi ati te ero chu India rama diklo taka sumhanga ram swasam tu te apu ramdanga tlanchia le tangmek Nirav Modi le Lalit Modi te anni thung March ni somni pali sangni somni pathum khan Lok Sabha Secretariat chuan Rahul Gandhi chu darkar somni pali chungin Lok Sabha MP ani na atangin abantir tabok Rahul Gandhi thusoi awanga hetiang taka shemna achunga lek anita rum hi ama be ngor pia lama sumdong lian Adani te humhim tumna anitel ni in alanga Parliament a Rahul Gandhi an Adani chungthu asoi chwa le atanga nikwana a ama anpu na case kha tinun le ngal ani a Parliament a hian Rahul le Kharge thusoi hi nasataka ti buai ani a Trumthum lai ngen na siama se BJP Minister ten athusoi tur anti buai ba ka thusoi na hun pek anilo hei hian alantir berchu Modi hian Adani ne na anin zom na hi Parliament lama soichwa adu lo ti na aniber sarkar ding la hian atum ber a langchu anthil ti diklo mipui siata zau taka puanzar hi ani mela hei wang hian mipui su khle koi pen antumta niberin alang Rahul Gandhi thusoi an ngai huat bera ziaka langchu enga tinge rukru te hian chung ko ming in ang Modi ti an put vek Nirav Modi Lalit Modi le Narendra Modi ti ani a Modi ti zong kha rukru an ni ti na anilowa chibil ti bik nei ani heklo Nirav Modi le Lalit Modi te la other backward classes ani heklowa India rama namnu fual OBC te abe na anga sarkarin apu na hi mipui su khlek koi pen tum na mai ani BJP hian engwanga thil tiswal tu le dan diklova sumsiam tu te hi a hau tlat le Rahul Gandhi hi politics khovela a omtir atanga lo nei tu te tana ding tlat ani a lo nei tu te totorot alo ni to thin kumsang hi som pathum te khan land acquisition law te kha Rahul Gandhi ron tho chwa pui ani a lo nei tu te ven him tu ani ati theyang Prime Minister Modi Khan Land Acquisition Act kha ti danglam atum khan Rahul Gandhi bokin ani lo nei tu te ham that nana dodal tlat ni tu te nge India rama lo nei tu te chu kan ti chuan
OBC te le Dalit te an ni a an ni hi Rahul Gandhi hian kongkama le parliamenta te an thlawang a hau tlat te an ni nge Bharat Jodo Yatra nei lai khan Rahul Gandhi khan mai chana mipui a koma sumtlak niamna na tho tur wang khotlanga in ep na le institution sang te adani le capitalist lokna atana chu sakte atakin a mu a mipui tan congress hi ading zel don ani dan mi ta tanga thlirin criminal defamation complaint chu atwar tu ten case an file tur ani ang he case a po hian minglam rik ni hau lovin case a file ani hi Rahul Gandhi a chuan top mai atum lo kumsang hi somni pathum bar thla chawa India marchak state te atangin Bharat Jodo Yatra hi bat sai alatum ta sau lo nei tu te putna thokmi te namhmai nung le nupwa zok te tikna chanbo kum him sak tlak tur le India rama sa khozalen na choinun ani theinan le democracy abul zel theina na campaign zel alatum ta sau